Timarini bagai Kristu motani tani norok tamo san Aceh Bagetal Sakramen Norok cerai ni bagai Aceh Bagetal Sakramen sangka Norok kaito ni kaisa barjano yakchaka ini muitio bo narikna nangana mati sanai o cerai kaito ni dagimung palai ini lokeso ngai Soitani joto samung homung sodano yakar baikade ao yakar Soitani berbang samung nani asmai okran yakar baikade Cukraka de sisas nanai Diplai sapa kaitor nuna poitu deklai poitu deklai Goni sontani sajala Pola getani fan bai Mana kita meri ni okre achai kya Satam jaka Kurso kanda bu jaka Thei kya De pom jaka Por kya waka ngongkar ka Saltam ni salo ke thei ni tange bacha pi kya Kepulai sapa kaito ni yagra ochu be tong nai te kutang te kita rokna bujo to bana bagai aroni fainai asongri sa tumra Yesu Kristo no na poito de klai poito klai pola gadar kadali mata gathar solande rokni kodom lai ma somjok na karjak ma besak ta nei bacha ma te play lama no na poito de klai omro se chini poito mong o poito mong sinsang na nei Kristu motanino, o poitimong teino chen 진사사 인고 내 거룩 구척에 Cumari apa sajalah dari pola kita mengenai anak-anak baptisma terus Amen. Wah, sudinya cakap kongkain. Baju ni bunga buka roti ni. Rikufor. Te nokso nokari coba-cobai ini lang mano ya segjora ketar ke tong manseta amen Amen. Kafang ni mampasong o chapti inka narak ni cerai man-mani, Kristu ni pohor ni mari. Oh mutan jak chatino. Tiya tai ke cinsa sake thorna barja norak ni no. Oh sunah sini apa? Ini mengetahui sejatun. Ini apa itu? Ini sudah sunah. Kalau nama ni satu hanya karena sunah kata Yesus. Nakasadi. Salam jumpa tatu begitu. Jadi amin. Sabrai norak baik tum. Ini pelawai betul. Pelai sa kaito apa sadra tu komentar mari